صل على سيدنا مصطفى على حبيبك نبيك مصطفى. Showed me right from wrong, taught me to be strong. Need you more than ever, Ya Rasulullah. You came to me, not our need. Need you more than ever, Ya Rasulullah. You filled my heart with love, showed me the light above. Now all I want is to be with you. You are my one true love. Taught me to never judge. Now all I want is to be with you. Бишкек шаарында Борбор Азиядагы пайгамбарыбыздын урпактары Саидтердин үйүнүн курулушуна капсула салуу салтанаты болуп өттү. Иш-чарага Сауд Арабия, Өзбекистан, Казакстан жана Кыргызстандан Саидтердин көрүнүктүү өкүлдөрү, ошондой эле сыйлуу коноктор келишти. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. Эл аралык деңгээлдеги жыйындын максаты Саидтердин тууганчылык мамилелерин бекемдөө, мамлекеттин өнүгүшүнө инвестицияларды тартуу, кайрымдуулук иштерди уюштурууну көздөдү. Эң алды менен Саидтер жана Саидтердин учурдагы абалы, бул багытта жасалып жаткан жана келечек иштер туурасында Борбор Азиядагы Саидтер уюмунун башчысы Саид Умар Олмасканов сөз сүйлөдү. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, урматтуу коноктор. Борбор Азия Саидтеринин эл аралык жыйынына келип, колдоо көрсөткөнүңүздөр үчүн баарыңыздарга терең ыраазычылык билдиремен. Хош келипсиздер баарыңыздар. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын ахли албайты, үй бүлө мүчөлөрү, урпактары, кызы Фатима радиаллаху анха жана күйөө баласы Али ибн Аби Талиб аркылуу алардын уулдары Имам Хасан жана Имам Хусейндер тарагандыгы баарыбызга маалым. Араб өлкөлөрүндө Саидтер, шарифтер котормосу белгилүүлөр деп аталса, биздин Борбордук Азияда пайгамбарыбыздын урпактарын Саидтер, кожолор, төрөлөр, эшендер жана аксөөктөр деп атап келишет. Булардын тарыхы, баскан издери, жашаган жерлери дүйнө коомчулугу тарабынан 1,5 миң жылдар бою көзөмөлдөнүп келген. Ага далил катары Борбор Азиянын өзүндө гана жазылган тарыхый китептердин саны жүздөп саналат. Мындан тышкары башка өлкөлөр, Европа, Япония сыяктуу мамлекеттерде жарык көргөн китептер да арбын. Мына ушул тарыхый санжыра басылмаларга карасак, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын урпактары күн чыгыштан күн батканга чейинки дүйнөнүн дээрлик бардык өлкөлөрүндө жашап, жакшылык, соопчулук иштерди аткарып келгендигин көрсөк болот. Баарыбызга белгилүү болгондой, 90-жылдарга чейин 70 жылдык атеизм доорунун таасири Борбор Азия мамлекеттериндеги бул тарыхый мурастарга чоң зыянын тийгизгендигин ачык көрүнүп турат. Бирок эгемендүүлүккө жетишкен жылдардан тартып, буга чейин ачык айтылбаган улуу тарых маалыматтар,
кайра өз жолуна түшүп баштады. Учурда Борбор Азия элдеринин арасында миллиондон ашык сайиттердин саны бар экени белгилүү. Бирок алардын тактоо зарылдыгы күч бойдон калууда. Ошондон улам Сайиттер борбору тарабынан тарыхый санжыралары негизинде алардын өздүктөрүн тактоо иштери башталган. Бул комиссия тобу тарых илимдеринин докторлору, эң негизгиси Сайиттер үй бүлө мүчөлөрүнөн турат. Анын негизинде тарыхы тыкыр таза так чыккан сайиттерге атайын күбөлүктөр берилип баштады. Бул заман талабы. Анткени дүйнөдө көптөгөн жылдар бою сайиттердин атын саткан жалганчылар арбын экендигин билебиз жана көрүп жатабыз. Урматтуу туугандар, учурда көптөгөн уруулар катары Борбор Азиядагы сайиттердин, анын арасында Кыргызстандагы сайиттердин тарыхы такталып, ачыкка чыгууда. Бул албетте жакшы. Анткени ар бир инсан өзүнүн тарыхын билип, тууганчылык алаканы бекемдөөсү негизги парз милдети болуп саналат. Ошондон улам дүйнөнүн ар кайсы тарабынан өз санжараларын тактап, тууганчылык мамилелерди бекемдөө максатында Сайиттер борборуна кайрылуулар арбын болууда. Бул багыттагы иштерди иреттүү алып барып, келген конокторду тосуп, максаттуу аракеттерди көрүү үчүн кеңсе, офис куруу абдан зарыл болуп турат. Бүгүн биз бул офистин түптөлүшүнүн башында турабыз. Учурдан пайдаланып, биздин мамлекет жетекчилерибизге, президентибиз Садыр Жапаровго алыс жакындан келип катышып жаткан ар бириңиздерге бул иш-чараны уюштуруудагы коопсуздук маселесин көзөмөлдөп турган кызмат адамдарына терең ыраазычылык билдиремин. Аллах бул дүйнөнүн, акыреттин, берекетин, жакшылыктарын берсин сиздерге. Алдыда көп аракеттер менен Кудайым буйруса салына турган кеңсе биздин Кыргызстан мамлекетибиздин өнүп өсүшүнө салым кошуп, инвестиция тартып, кайрымдуулук иштерди жүргүзөт деп ишенемин. Ал эми жаңы имарат Кыргыз элибиздин улуттук баалуулуктарын, бийиктигин камтуу менен дүйнөгө даңазалай турганын айтып кетмекчимин. Көңүл бурганыңыздар үчүн баарыңыздарга чоң рахмат. Кыргыз халкына рахметим айтмакчымын. Президентке рахметим айтмакчымын. Мына элдерибизге рахметтерибизди айтмакчыбыз. Өстүп кожаларды жыйып, эй, биздердин пирimiz бар эмес бе? Кожаларымыз бар эмес бе деп сиздерден биздер жыйып отур. Рахмет сиздерге. Президентке рахмет, сиздерге рахмет. Сиздерди адам касына косуп, булар да ишан эмес бе? Булар да диндин рахбары эмес бе? Динди башкарып келген эмес бе? Осулар динди алып келмеген бе? Деп биздерди жогору көтөрүп бастар. Алла табарак таала кызметтериңизди кабыл кылсын барлыктарыңызды. Рахмат халктар, осы жигиттерибизге, осы жердеги шагирттерибиз барлыгына Алла табарак таала Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям менин авладымды икрам кылыңдар, сыйлаңыздар. Жакшысыны Аллах үчүн икрам кылыңдар. Жаманына мен үчүн икрам кылыңдар. Ассаламу алейкум, саламатсыздар. Урматтуу коноктор, кош келипсиздер. Биз улуттук агенттиктин атынан Сайит Умар мырза куттуктайбыз. Борбор Азиядагы сайиттердин кеңсеси ачылуу Азиянын алкагында турабыз. Жараткан сиздерге жар болсун. Ушундай өзүңүздөр жана белгилей кеткендей башкы максатыңыздар ушу инвестиция жана ошондой эле кайрымдуулук иш-чаралар менен алек болобуз деп атасыздар. Ошол ишмердүүлүгүңүздөргө ийгиликтерди каалап кетмекчибиз. Жалпы келген мейман конокторго дагы
ыраазычылык, ишиңиздерге ийгилик болсун. Чоң рахмат. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين القائل في محكم كتابه: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والصلاة والسلام على الرحمة المهداة للعالمين سيدي ولد آدم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أجمعين. أنا سعيد بحضوري أمام هذه الوجوه النيرة التي وجوه الخير التي أتت من أجل الخير، من أجل عمارة هذا المسجد. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فالمساجد ينشئها ويعمرها المؤمنون المسلمون الأتقياء، ويعمرها بالعبادة كذلك المسلمون المؤمنون. تحية طيبة عطرة لجميع الحضور من قرغيزستان، من كازاخستان، من أوزبكستان، طاجيكستان. تحية للسادة الأشراف أصحاب النسب الهاشمي، وأيضا السادة الأشراف بالمحبة. فكل كل مسلم أحب آل البيت وأحب محمد وآل محمد فهو منهم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم بحق سلمان الفارسي: سلمان منا آل البيت. فكلكم أشراف وكلكم سادة بإسلامكم وبإيمانكم وبتقاكم. أشكر الإخوة سعادة السيد عمر الحسيني على حسن الضيافة وكرم الاستقبال حقيقة، وأقول له البيت العربي: يا ضيفنا لو جئتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل. شكرا لكم يصل إلى عنان السماء، لا تفي به الكلمات ولا العبارات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من عبد الحميد أنجلك، أصل ذات أنجلك، لكن سودسكا باسبورت Arap. Hazır bize 100 yıl ilgari Arabistan'a bize katta buvalarımız, apaqdadamız Arabistan'a vardı. 100 yıl ilgari. Ben, dedem, bize ailemiz, hemmemiz aşatta Suudi Arabistan'da bulduk. Biz şeriflerden emas, biz seyirlerden emas, lakin biz seyirlerde, şeriflerde hizmet edemiz. Biz kim şeriflerde yaxshi ko'rgan bo'lsa, u sharifni xizmati ma'nosi payg'ambarni sallallohu alayhi vasallamni yaxshi ko'rgan odami bo'ladi. Demak, bizni namozimiz Alloh qabul qilmaydi. Namozimiz shu: salli ala Muhammad va ala ali Muhammad deydi. Ali Muhammad degan ma'nosi nima? Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni urug'iga salovat. Bu Allah subhanahu taala bu sayyidlarga, shariflarga qanday qimmat berdi, qanday qiymat berdi. Bu Alloh subhanahu taolani ulug' payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning nasli. Bu ulug' nasl. Bu nasl Allah subhanahu taolo hikmati bor bu zamongacha Allah subhanahu taolo saqladi. Inshaalloh saqlasin qiyomat kungacha. Allah subhanahu taolo nasib qildi bizni muhojirin. Shu vaqtida bilasizlar, hammanglar kommunist zamonida bizni apaqdalarimiz dindor hijrat qildi. Madina, Makkaga borishdi. Allah subhanahu taolo min shukr ashadda madinalik bo'ldik hozir biz. Bizni madinalik hayotimiz, bola chaqamiz, uylarimiz arab bo'ldik. Hozir %100 arab, %100 Suudiska pasportimiz, hammamiz Suudi Arabistonlik bo'ldik. Bu Allohning bergan bizga hadiya. Nimaga?
Bu Allah subhanahu teala bize davet kılıp apadadamıza şakka vardı. Allah subhanahu teala bizi yarattı, bir karga yaratmadı. Bizga bu dünyaya geldik, Allah subhanahu teala bizga hediye vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize yolda kursattı. Qanday ibadet kılamiz, qanday yaşayamiz, nima qilamiz bu dünyada. Bu dünyaya biz bekar kelmadik. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ. İbadet için biz geldik. Qanday ibadet kılamiz? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vardı. Peygamber bizge hammasi ko'rsatdi. Qanday yeymiz, qanday ichamiz, qanday ibadet qilamiz, qanday xotin olamiz, qanday hayot kechiramiz, hammasi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ko'rsatdi. Biz hozir bu dünyada geldik, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de ittiba qilgani keldik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de yo'lida hayot kechirgani keldik. Maşallah ben juda xursand bo'ldim. Albet, shariflar ishitardim, hocalar. Lakin maşallah mayatda ko'p bo'lgani, bugungacha bugunlarda daftarlari, qog'ozlari bo'lgani men hayronman. Kecha Said Umar bir qog'ozlarni chiqardi. Eski qog'ozlar, hayron bo'ldim qanday buni bugungacha saqlangani. Kommunist zamondan bugungacha yirtilmadi, kuyib ketmadi, yo'qolib ketmadi. Maşallah tabaraka xursand bo'ldim. Allah subhanahu wa ta'ala uni saqlatibdi. Biz maqsad hozir biz Madinadan keldik. Biz ovqatga muhtoj emasmiz. Biz muhtoj nima? Biz musulmon Sayyid shariflarni quchoqlab, salomlashib, ularni tanishib, inshaalloh kelinglar Madinaga. Bizni Madinada mehmon bo'linglar. Madinaga borsanglar, Anjan gastitsasi bor. Anjan gastitsasi haramga yaqin bekar. O'rta Osiyodan kim kelsa ashaqqa bekar gastitsalar bor. Kelib 3 kun haqqi bor. O'tiradi bekar, pulsiz, haramga yaqin. İnşallah Said Umar'dan so'rasanglar, kim boraman desa, Said Umarga kelsa, men ketyapman. 3 kun Madinada ashu O'rta Osiyoni kelgan odamlardan mehmon borib kelsa, biz ashatdan xo'jayinman. Kelinglar, xursand bo'lamiz. İnşallah da'vat qilinglar, odamlarga ham umraga boringlar, hajga boringlar. Qaytaylik, islomdan uzoq bo'lganlar, qaytaylik islomga. Dunyoning foydasi yo'q. Dadalarimiz qani, opalarimiz qani, hammasi o'lib ketdi. Biz ham shu yo'lda ketyapmiz. Qanday qo'limizdan kelgancha xayr ihson qilaylik, kambag'allarga musoada qilaylik, din islomni xizmatini qilaylik, vatanga xayr, yaxshi narsalar qilaylik, xoin bo'lmaylik. Qayerda vatan islomni xizmati bo'lsa, ashadda bo'laylik. Yaxshi odamlardan bo'laylik inshaalloh hammamiz. Rahmat, meni gapimni eshitganinglarga biz kutamiz inshaalloh Madinada hammanglarda. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bu Arabistan'dan Makka Medine'ne attılar. Bu inşallah hediye. Bu birisi senga, birisi xotininga. Xotini seni chidab kelgan, seni xotinini tashlab 24 soat Saidlarning orqasida xizmat qilgani uchun birisi ayolga, ayolning xotiniga, birisi senga. Bo'ldimi? Hayotda meni Allah subhanahu taala bizga 30.000 metr bog'im bor. Madinada xurmo bog', ajva bog'i bor. Ashadda misvak. Meni bog'imda ekamiz. Uni olib keldim. Uni idi bor. Idi. Sizlarda normal misvak emas, bu qimmatli misvak. Lekin iloj. Tishga iloj, dori. İnşallah her bir kişiden bir tane alsalar hammasiga yetadi. İnşallah. Lekin menda bir kitaplar var. Kitaplar her kişi bir taneden olsa xursand bo'lamiz inshaalloh. Lekin menda zamzam bor. Zamzamdan ichinglar. Lekin xurmo bor. Madinaning xurmosidan olib keldik. U xurmolardan olinglar inshaalloh.
kelganlarga hammasiga rahmat. Hammalarni salomlashgan istaymiz. Hammalardan xursandman men. O'zbekistondan, Qozog'istondan, Qirg'izistondan, Tojikistondan kelgan mehmonlarimiz Arabistondan keldik. İnşallah hammamiz inşallah dinda xizmatda bo'laylik. Eng muhim hayotımızda ahiret, dünya, maddi dünya ve hazakam dünya. Bu milyoner, bu muhandis, bu katta adam, bu boy, bu kambag'al, bu hammasi bu at dünyada. Lakin haqiqiy ahirette nima bo'lamiz? Dünyada bo'lib, boy bo'lib, ahirette kambag'al bo'lmaylik. Dünyada katta adam bo'lib, ahirette cehennemde bo'lmaylik. 24 saatte Allah'ın hizmetinde, dinde hizmetinde, ibadette bo'laylik. Yaxshi musulmon bo'laylik inşallah. Rahmat. Selamun aleyküm. Иш-чарада Саиттердин Казакстандагы, Өзбекстандагы өкүлдөрү, Аксакалдар кеңешинин төрагасы жана сыйлуу коноктор чыгып сөз сүйлөштү. Ошону менен катар Саиттердин ишин уюштурууда өзгөчө салым кошкондор Борбор Азия Саиттеринин төш белгиси менен сыйланышты. Биздерге берип аткан сыйлыктарыбыз Cennette hammamizga bersin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Elhamdülillah. Allah razı olsun. Allah mübarek kılsın. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Мындан тышкары тарыхы такталган айрым Саиттерге өздүк документтери ыйгарылды. Al-Said İbrahim Khan bin Kurban bin Süleyman Maktuma A'azam Hoca Al-Hüseyni Eş-Şerif. Seni canın sağ Allah mübarek kılsın. Allah kılsın. Yaman gözlerden sağlasın. Selamun aleyküm. Al-Said Abdul Qayyim bin Khal Muhammed Maktuma A'azam Hoca Al-Hüseyni Eş-Şerif. Allah mübarek kılsın. Allah mübarek kılsın. Al-Said Gani Khan bin Sharaf Khan Maktuma A'azam Hoca Al-Hüseyni Eş-Şerif. Allah mübarek kılsın. Салтанаттуу иш-чара Борбор Азия Саиттердин курулушуна капсула салуу аземи менен жыйынтыкталды. Mübarek. Kıyamet günü için hizmet etsin. Amin. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. Allahu Ekber. Allah Teala. Rahmanlar sizlerden o zaman. Yine numara siz mehman. Doktor Bey'iniz var. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك التوفيق والمباركة والإعانة والتوفيق، فلا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا. ربي يسر وأعن وتمم بالخير. وصلى الله على محمد وآل محمد. ومن الله مبارك مبارك مبارك.
Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem пайгамбарыбыздын урпактары Саидтердин алгачкы эл аралык жыйынынын расмий бөлүгүнөн соң алыс жакындан келген конокторго сый тамак берилди. Birden koyalım bak. Siz karmap durasın mı? Birden koyalım. En kadirli mehmanlarga beriladigan go'sht. هذا لحم حصان لكن ولا تقول لي لحم دجاج. نعم. لين مرة لين. نعم. 3 ساعات تستوى اللحم الحصان، احنا 30 ساعة ما يستوي. Yumuşak pişiripti değil, kelimet pişiripti demek. عند الراس يلا شوف ها. هذا ظهر الخيل ده. هذا الشحم هذا الشحمة. يا ويلي ويلا هذا يروح البقيع طوالي ذا. هذا الشريف الحين نعطيه الشريف ياكل. هذا كله عشان الشريف.